Xefe Gabinete e guarda nacional dos Estados Unidos da América, o Primeiru-Ministru, diskute kooperasaun entre nasaun rua e o setor defeza. Xefe Gabinete e guarda nacional Ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Quintane, Hassorumal, o Primeiro-Ministro, Kairala Sanan Gusmão. E a Sormutune, parte da rua discute que a importância da colaboração continua entre os Estados Unidos da América no Timor-Leste e o setor defesa, no visão a mútuo para o futuro IDNB seguro no próspero. And had a great opportunity to meet with Prime Minister today, Guzmão. And we had great discussions together about our shared values and partnerships. And part of the National Guard is the State Partnership Program. And today we talked about Rhode Island, which is also partnered with Timor-Leste, and the great things that they bring together in our shared values. It's with sincere appreciation that partnership started in 2020 and it was signed in 2023. And already Rhode Island National Guard has had over 30 engagements and multiple different exercises with the people of Timor-Leste. By working together and exchanging best practices, we learn from each other and take those shared values to make sure our countries are safe and prosperous and bring shared peace through strength with that togetherness. Xefe Gabinete e Guarda Nacional dos Estados Unidos da América, durante a minha visita a Timor-Leste, falou na discussão alto nível, o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa, no Vice-Chefe Estado-Maior-General, onde acleia a cooperação militar, a capacidade de defesa, no facilita intercâmbio estratégico, onde apoia a estabilidade na segurança regional e a Indo-Pacífico. Equipa cobertura, GMN.